okubalekile ngane zakwethu la ethi kimi kwingoma kaZwelonke kufikile kuhle kwafika okubi. Ngifutshela mina iqiniso konke amagosa belapha ngifoneliwe ngafika futhi nami ngabona ngifoneliwe kwafika lapha kwathiwa ngibonga futhi lokufika koBhadlane lapha ephezulu uphezulu futhi naye lento le isemzweni yakhe afuna ngqaba ngayichangeke uyisinto leyabhuti irasta kuphela zeligejawe ngoba la sasikhala ngalo kumgqubeni uthi umgqubeni ubenze yaba umthizo wamosha ke uyeke inwele lezi ezimiyeko wayitshala lento kushise ubeyikizela nje ileyo nto kuphela nje kodwa okunye cha wawozakala nawe naye mfowethu lo uphezulu isemzweni yakhe leyanto noSjava isemzweni yakhe isinto sethu basisabalalisa la ingoma kaZwelonke ondani ngane zakwethu kuhambe kahle okuningi kodwa kwasekugeja la kugeja khona kwagejisisa la kugejisise khona kugejisise esigabeni sokuthi kunesigaba lesi bazokwazi omavava ogadla namagoso nothula mfazi nabanye amagosi zabe kade khona laphana lapha nomthakashana amagosi abekhona futhi umthakashana uyisika ngoba yena iphoyinti elikhoza kakhulu ubona ukuthi lelanele lokuthi nomlenze lo umfishane alanele ukuthi aliboni kuyiphoyinti elanele ukhanda amanye amaphoyinti kunethiwe ipoint engomeni mapholo kuyalazi ipoint ke into yokuthi ngempela ugabisela ijaji uqoqe bakho ugabisela ijaji ushaya ipoint abantu basethi hayi kusukuyihlwele bafowethu monyaka odlule ayi point le ambulance le point le nurse isikole sehla namadrip sizohlaba tshela namanye amaphoyinti khona amanye abaphuma ezikhwameni kulonyaka amaphoyinti amahle nawo ebhokisini lokufa umuntu ophethe le funeral parlor okhiphele la bhokisi ungamanyala futhi angathi ukufa ukujwayela ngapi ukwazi ukusayinela ukuphuma kwebhokisi leyo funeral parlor fana sifuna sesithole ijeze ngoba leyo nto leyo usho ukuthi yena useconfirmile ukuthi abantu ufa kwabantu kuyibhokisi kuyibhizinisi kuyena akasenamizwa usho ukuthi umuntu onamo ngicileka kuyo zonke ingcobe sengiyibekile mfowethu nginika challenge eyodwa ukuthi kwingoma kaZwelonke ayikho into eduma njengaleya ubona ingane encane iphuma ebhokisini kwi-casket izokhetha ingoma akulona ipoint lelo uma kuhlangene abantu kwaZulu begida ndawonye umthandazo lowo ilona sonto lethu leliyisonto ayikho into edlula le yathina ekhulu sikhulumela nobaba omkhulu bethu nento esikhulumela nempepho yethu nento yakha izolo nesakusasa angeke zivume ukuthi kube khona isimo esinjengalesiya leyanto ayihlekisi leyanto ayimangazi leyanto iyadumaza ibanga amahloni ngoba into enjengaleya yakenzeka ngelockdown uzokhumbula umfezi ezecula ukuthi yavuka indoda yadla amasaladi that was 2022 kuvuka umuntu ekuthiwa uvukile ebasha laba behamba nayo ethiwa lalambe luguquza ilokhujana kuquza ilini lento le ibhokisi thola ukuthi lo muntu wathi uyaphila mayephila lo muntu ukhomba ngosobala ukuthi umuntu lo obevele la iphile ebhokisini uthe mayivuka evuswa upastor waseZimbabwe wavuka lo muntu wadla amasaladi umfezi wenze ingoma mayivuka edla amasaladi lo muntu le nto leyo into yenzekile ngoba lo muntu wayeseyiphahlile angithi mfowethu noma ukuthanda ukuphila uyazi ukwasho kodwa uma wathatha intambo uyifake la
uyilengise phezulu singekho thina ukhahlele ibhakede uzofa ngithi okukhombisa ukuthi ke noma ungakwenza lokho kodwa uma ungayiphahlela wena uthi mina sengibongile ngokuphila sengisesilinganisweni sokufa uzokufa ngithi ngoba wena uNkulunkulu odalayo ngokwempilo yakho ngaphezulu ukuba uNkulunkulu enganeni zakho ngakho ngithi mina lesasici senzekile lo muntu la uphila ngo2 weeks wafa lokwangaphela ke manje engaseyona uMethu ngithi ke njengamanje amagosa belapha njengomongameli wamabhinqa okhonjwe ngonyama kubo bonke ubuhle benzekile lapha kodwa lesisici ngiyacela silungiswe ngoba sinani kusasa eqhazile futhi masingayikhuthaza leyanto einganeni zethu sibulala izwe ukufa kuyesatshwa ukufa kuyahlonishwa umfazi esilile wayegega umhlambi wenkomo ehambe ekliniki ngoba usuyephoqelekile egega umhlambi wenkomo angayidabula umhlambi wenkomo ngoba imbele yakhe yokhanikazi iyomangala ngoba imfuyo ingabadala uma thina sihlangana ngomthandazo wengoma sithandaza ukhona amatshitshi ukhona insizwa engazizembathela umuntu eyidela impilo zazo sihlabe zimbelule ukhona abaholi uma singavumela into yokuthi kungakhona ingane ekuthiwa enomepeni elizoshaya ipoint ngokuletha umuntu ngebhokisi kuyobe sesibonisiwe sakwaZulu ngiyocela ukuthi amagoso gadla nawo wonke amagosa akhona athenga imbuzi emhlophe athenga imbuzi emhlophe ngabe lokhipha nyanga lebhoxini imbuzi oqala leyo eyesibili iphinde futhi niyoxolisa ninikeze abazali bayo ixolise kubazali bayo ukuthi bazali besingakuhlosile kodwa kwenze iphutha ingane beyidlala ukuze niphilise lo mntwana leyo nto leyo isici esingaphekwa zonke isici esingangayibona mina ngaphandle ke bamwethu manje zonke ingane azijwala ngomfundisi akusoze kwenzeka lokho uma ngisaphila mina ngakhonjwa isilo ngikhombele khona ukuthi ngilungiselesile bese ngiphinde ukugcina ngengoma kaze lonke esigabeni salento yale sokuthi kunamagoso angifonelayo athi awu 39 angadlalanga inhlobo 39 amagoso angasadlala inhlobo ngiphatheke kabi lapho mangilandela ukuthi izathu yini ngithola isimangaliso ukuthiwa lapha kuthiwa bese qoqwa izinto kuthiwa yavalwa ngo12 bathi ba extend kuthiwa kuyavalwa ngo1 yini kuthiwa ekuseni gijima ubhayisikili khulula ngobhayisikili aqala ukugijima ngo10 kodwa abelungu umgwaqo yavala hayi ngamza kwethu hayi abantu abamnyama ngiyanibonga ningasanganisa ngisho amathenda nisanganiswa ukuthi niyagadwa nisanganiswa ukuthi nemali eningi ebhenki engayenzi lutho sanganiswa ukuthi ungawolala kuhotel elithandayo kodwa isizwe siyagula nikhona bafowethu ummiso nomatshana buka hayi ngandela kanza kwethu akukwazi ukuthi kungaba khona issue engaka yokuthi kunamagosi adumele awu39 angadlalanga kwingoma kwaze lonke ngesizathu esisodwa sokuthi thiwe abelungu bazogijima ngamabhayisikili beshoka ngobhayisikili ekseni amanyala leyo nto ngeke ngize ngivumele nhlobo uvala umgoqo eTheku ngabantu abangonelutho kodwa awuvaliwa amaphara agcina ukuvalwa ngecorona amafia phela zazinto agcina ukuvalwa ngagogile senze njani kemizwe Kibizwe amafriji agugile amafriji nama-TV afile nimizwi abantu basixhaphaza insulu yezinja basixhaphaza akwazi ukuthi ngempela singaba nenkinga njena lamagosi awutetene labantu abadumele kangaka yazi mina ngiyazi ingoma ngiyigidile ngahamba imidlalo awunendaba nesiteki into ebalulekile ukubuka umhlaba ukuthi
seniyenze yonke into buka awukwazi ukuphethuza inyanga yonke shawa obhuti nemvimbo ngapha sibuye esikoleni sibhala amaphepha singawaqedi kanza kwethu ngeke kanza kwethu bese emveni kwalokho uthola ngebhasi uyothola uKFC emveni kwalokho uyahlala uyalini awudlali ngeke bafethu ngeke yabona ngeke ngempela buka umiso nomatshana buka ngeke ngivumeka nakho le Hey!